Eso sa obana dwinye na se ma mentia kwa menfa kwa to school o dia se ya o dia wo kan mfa kwem minti min so ma won se mebre ya o dwene ho ansa na ye de nkrata abre why ayo dwene ho because man so ma say e ma bebre abu Ghana ha no sa wonu mu nyina ho kwatwa wo kokofo obi baba sabi na dwene no no wo ha wa wo hia moa na ne nkwa azuka ni free so ma me why abusia ayadin sama edoso de bia analysis ya ahodo a egu ntenten fidie so na ma doso chen mema ema na bua ma afedie mema yi wono mu hunu wo mu sabi etwa wo a wo ba sabi na dwene mu kano no ono ne ye kwa akwa wo su no meza champion branko moni mu nana ya akodai mantemo ya efense wotie me say obi anim say sabi nadwuru mu kan kakra abrantie no wo kasa wo se akoda no awo miensa ne de ka ho a ennan ade na maame no wono na wo tata no enti in the first place no akoda no kwa na abrantie no e ba na ya wono na wo no me say question mark ewo ho wonya onche won hyeda enyi ni yie say akwara no krampo no eye ne ba sene o se kan je say o ya akwada obi afani bi sa na obese o kire no ya akwada obi afani bi edi benti na wuhuru wall akwada ya e ba se udi ni ebo nya medi ni ebo wuhuru wall akọ sebe na dwin no e wo form kakra but then no so no woti be hu se obefa no emprensa emprennan po na oni ni nyin seye e de ba asam na advance no e ka no enti akwara no so office nya ne ba no onko di na wo no hu se ne ba no ne eto so bio nana ya enega na ede ma me nka wotia se na ka makasa na chem Ghana ede akwara we se no wonya mfie sen edwane senko a ne wodie sabi enka ne ma me anase ne papa ewo no na ko wu ya ka wona na no ka be di na ka wo me ne bi adi enti se wo ma no 100 enti no bosomi 400 series bosomi akwara no mpa akwara ba ko ya wo no empam ne agade oh na maami ya ba betra say apusa na nimu e kan meza champo die nti emfa me ho ne say asem aha case bi afa nipa ho but asem we die nti eye mahi kese ne say e ma bebre ne wo wi ase wo de wo se sabi wo behwiri wo akwa fa oba sabi na dwene mu kanu a e de na abeka de convince no wa no anye ne ye medical ka ne mom no maami no so me kan che ne say ontimi ntwa abrante na be because akona ya sebe wonya hu ne hwe me friends akona no minimum fia ya wonya say afenefa baby enti maame ne kan ne mi susu ne say enfumso no enya aba wo pa da friends ade edifo da wo bokasa na akwana onye nyini nru ba bia it is oje 400 samre bosom na so sie so akwana nya emfie miensa ne mfie na iskasa na obeje ene se ya beto ne bank account na ya asema masoma aseko ho won soma ne de na so no yanka sika ya abrante benya ya ode be ma no ene bebie mu so enye se ya wo hwe no ajaye ebeto mu esa timi de nka maame no ka mizu se onya botere kakra na sika na ya ode ma no oba ne fama no 400 de bosu mi nso enkona se obi na no obi ba se enkona be ya miensa sika se 100 na abrante no de ma no enti we se no esu akra no nka wo manage no fa ne se ne nana ene akoda no na odidi ama ne bi adi enka nya wanwa abrante de yen ka se wo ya ade esene sa handbag ene akwa no chikimuta ya obehwe no na se ye ya akoda wonya mfimi no de maamre so onto no boase neska ne ka onso mu saa no fa ne se ne nana ene odidi ama ne bi adi na chire no wo kwa animo no na afi no odibi e ka ho eno no beboa sebe wo ye obatan nton so timitwa wo ne Obaa Yaa Serwaa na dwene mu ka no koda wanya de nani da ho no ye sa de ebi mo nso pa so we de ya wadafo nyina wagu ya ni mu asiyo na abrampa nani da no bremu en ya fo nyina nsore na nintini ye sey nana ya medasi pi nya menhira am se na no na my lady nchirichiri bi wa o se emani bi se omo pe mema onko pe obema ono na bo ne bra wonya sika onko fa hia ni nyeza na ne sana bema so ko fa onko fa oba we hia tiawa
ya nkwasi ade a waye die nti meka sa akere no fa obi a adwene no mu da ho wo ka asem obete wase wo ka asem kire no obete wase Mr. Champion say okofa obi a wote asem ase a ka asem we say enya asem bia 100 cities nku atu abi pa ebi wom enya se me be menti ana me be defend yaw no anku atu abi but die wo mu a airtime na abufu enti wo so this can be can won say akura no wonte asem wonte asem enti emfam so wonte asem ase wo say 100 ni sha konye we are meti to share team enya agro eno na ekoso sesei enya maame na agi o esa akura na wo furu wo kodi no ya nkwa na efiada de entufo chawo ko sen oba so kodi no ekodi no awo eba abamu a wani abre etu 2% kame na menye dai eti ya mesrew ene ye fiada enya afutuo nko enti ne wa mesrew eno wo fa mo nko fie o mo nko kasa 100 ni sua se de mo ka mo nko buso mo se sei ana mbaje na o ye kasa no mo moso mo si menya sei na mo ntranta mo fefefe yaw mimi ne wo yiri sesia na o ti anka meja o se ne yiri tie na wonya no na Abraham pa se wotu afutubo ni ai de dia me kasa ni se eduru ba bia mu aya nipa won so be fa wo yiri tie na na nipa woni obi anadwene anya adwuma akwo na yiri so obekekere ne wure so a wo se wonya na ya mi si tie na me kana tie ase tie so ye brema na fa wo yiri tie na free se uzisi mu odi kwati mu odi a fa wo ba wo be sene wo yiri na wo hu anya bufuo anya kuratwe mi ja champo asami ka mebua fa wo ba wo yiri hu na ono be salutu no say what am I say wakofa de na kofa de na adwene wo form na peso anya wo dai enye ja no be ja wo etufo npo wo me ka bibia se awura ni tia won frɛ me me mani nya no edu ba bia memba bi hwe nyansa so free se obefa yira tia fa de na adwene mu da ho sika ya di bia kan adwene mu na woni tia sabika kra wa ya adwuma ekoba ana de 100 baya ko no adi bi be so na Abraham pa na mi bi sa baya kra se TV bi wa hia hwedem ha TV ebobo ha wose TV eni dan mu na mi gira hetie TV ni ha ana mi akofa ne entie buza na brobe wansam awose ode be kwa achima TV ni abrobe no na so no ode na TV abrobe wo ton pai enya de be hunu nie suo enti nana yaw braya wagu yawfo ani mase ya sori o no kwase yawfo sori na fie yawfo sori mon sori na adwiri wo fom tina o mu ye seye nana ya asema no ode o anu ode ya de abrobe ani TV kwatima na weda benye betobie amode atop pampers ya wa gumani mase ya shia mesra ya nkofie ono mo nkwaka ne boko ansa na krata asema bem ense de ekono ani enyan agrana dwunu wo foma presence obusa na sembia wonti nya no kotoku afa etidi na mi ko busa ne biom edi ase no obusa no obetire chief chawi atiefo eni ahwefo mu nyina manwa bebai se de wo sika za kire se adwunu ne wo fom ba wo ni bibia wo hu sabi adwunu wo fom nyina so na ha bu sei frim de enkrena ena samfon we enka kura wa adwiri da fom sei enka de en se meda wo su de obiem babro ana ya su hefifi ana seya wo bugumu a seya abai nana ya mami fancy me da say eja bremu e na yenkwa asam edi ho na yo nana me da say sabe mpredu asan empelifo ka se mi se oto ade food a unya sama de food o yawo o ko huru wo no nam se na ya se no ko bo aka ne hunti wan hwe na se ena wan hwe ne yere anso ba bi o mu firi ba no no so ahia wo mo enti saa ne be firi aba hwe ababa wani ye nipa bia sabe udi nka bi sa na asem kora ne ma me hunu se nyama nkoyi memma wabrobe ni TV a ode be yetei oseme de be kwachima ali ode be shi Abraham pa me na to no wa ya sabi ewiase wo sa wo fi sa wo na wo yere tina wo bu wo yere
bema bia ye dwamanfo wo ba foforo nkyai abra na yere te ho no nemom so ofi se wo fa ne yire chi a obefa de wo sene ne yere na ne yere so hu na ne yema hye no na sa nkobale saa na sa wo fa de wo yire hu na sabe na nimbegu ase a said ya minu ya kai na me ne oba na enka sa asem we ntin ka megina so meja yawo san say yawo amume wo gume ni mase kire se yawo me no na tie de opa bia me yema wo ne nka fa de wo cha me ai ne bom dabi ofa de obegu mani mase every war what you say yawo ko mu kogu ma bibi to ne so a yawo he fa na wo kwa na ye wotuma jump war de afuo nti na se anka hwe ya na cross me ni ajo vedi agro no so fe na team on say ya okasan ya se nya wonu ko a na se wunim na che se wunim na nka tem se na wunim anya wonko ya da hu za anya wonko a hu se mu ofuo mu odanti na so huri wo na ko hia what did you make say se wi aso wo ya baba abrantie na wo tentamo wo ya ketesia na tebro no so na sa wo fa fadia sabe mbradu asasam to na pelifo twanto mesi akira ye betuma koja hunu sam mo piafo do osi ayi woyo mimi ti wonu me sa me tonto mama me yera meto bia gu hono mo na sadati bibisi no wo ko pamvira me soma pon hia no hunu sam pa me so me hon tete ejile sanka wo yi oba ho ade a wo beto bibia ma na tenu konya to kwa se me no tan pa ne yakura wato bia ma me da anunti and yes topanie towe because a madie a mabimu a shayanu ni yekai nemum san shayanu dia de obeyem bia man anyelefe yaw says yaw osem yaw fo nyina nsore abram pam mum de ombe sore na me ne yaw wunti na ye yaw fo seye wunti an ye yaw fo seye yaw po wumpo adwene ne ho aka enti sika no me kura bom de nka metwa ma se ai na wotwe bia betua 2 million kura nka nya hwe sasa bisa agere nye dabi minim Ghana de na so se asu hwan ko ofuo mu odi de ho sika na ya de ba lesha ele sika ni sha ni ko ofuo no tu odi de ho ya wo po wo mpo wo betua akwala no wote na enya yie enti fa wo fa mo no mu ko hia bodanfo agina akwan na adwene no emu ate we da say yeshia fabi so case ni ntrase ma mi koko na wanya no e wo so ote obete we ai se wanya uba no wotwi sa media me se ma me ote ni baby na media me ya ne se emu anyina dia be o opuro ko dibia na ndia teni o se nipa me nu abedi awoko omu ho amasem wo ne ate wo so miensa dia faka no se de de manso ka 2 no enko ye 2 na 2 million bo so na ojo na ya ogu ye ni mase papa ye ni o eno wo lu mi ye lusu ba de mesre ne se na me se champo ahu mo bro nyina eche na de wo se faka ne so aya akra na dwunu wo fom na ya nti ye ma tie fo na afo no bi nti me de so sima o fa de se e de ade ba ne ye kan ya kan bia ma wo ye kan so onye nipa oye nipa but aduane tentansi bia wo ne mu aso ukoko fa ni sei na asem ba ene sei na woni nam ti asem ukom ba sei senka resu ti meton pure water bi no kwasem anka o de 100 enu ana na my lady kai my lady asem wa na o ka na nu anyina nie sei kra yi nkoma ko si obi niema ana wanko nsupa onim sika wo benya ato ne botom enti se pompers ni wa memi ya mensa na mitom free anfanko ebu okro mo nkoma enye wa ya wa na ozo toko edu ba bia mugu nipa bia ni mu ase na ya me that say Calvin second case international why abusuya 3A herbal center na de 3A co capsules dia bedwa so ato ne din koko master me pa cha koko ne ba bia se bia dupan na etu ase de ama wo ente se koko adura hodo na ewodwa so a emwa no we di ano odin tatahwepa kuma se ba bia obefa bia obenya 3A co capsules bia to na de atu hu yade me pa cha kuma se wonam kolenak dani heba misti ni apidank ya obenya bi ahoma na frɛ bra open dodo atu 0546 107 107 21st clinic na eka say the sciatica expert be pa cha sciatica no nya brofudin bi e de ato abaya bi so nemu ma ya de brane a edokoro wa wo che ho enye okoto enye ye
wo ya ho hwe enye ye yare bone pa so to asesa na etwe wo sere ne saade a ene na nya agro me pa cha 21st clinic de ye lab ye twa scan so na massage no nso so ye wode de machine po esan eye Kumasi ye we hwe overseas ye ben Alpha Radio sanso so na Sompa TV ne FM ewe ye soro pe obo ase ye wo council quarters Accra so ye odome market sunwane nkransa tachiman ye wo ho ahoma ifre ye nefa o siatica ha onyina dan ye 0249 311 311 Sompa sikakese no twagu botoma wie ya ene efiada ye kwano wantimi anko bi etode bia na emu oya you phone sesi number star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash what the source sa na utwagu ma select Sompa ne twa ne bocho bedra nwumre na so watini atwa ne bocho RSYD no VG studio se men kan cha o say me pa cha o say podcasting me pa cha passport picture u ko twa bi dia fam won krata bi so akopa adwuma ya RSYD no VG studio say wonom ewo ho de ma pa pictures ni nyina wonom na etwa sanso na wo pese sini na utwa wo pe studio de etwa sini a wonom na eboa wo mala mabase ene ye wo won kran emam enkran first Kokroko street na emu ena ye wo ahoma ifre yen na fabedan ye ne emu a 0574 715 778 0574 715 778 abusuafo ene me de gumi kom de akere mo gino pepe and onion mix no na me de adane entoma de agumi kom no wo ye oba me pa cha weekend de aduane akwa no na ebe ye de titiri ne jollof ebe da na ye so china atija me pa cha eye gino pepper and onion mix ya bedwa so entosu wo mu dada jene wo mu dada meko wo nya afe na ukobodu kuchenchirenche abe potopoto ne amama fifra bete wo bunya bi ebeboa pa ede nti oba so bihwe na ebeboa o pa 3P garlic mixture P1 Natural Health Limited na dia bedwa so me pa cha high blood pressure garlic ye dro papa na yi afiri ho wo ba ukọ fichire na se ya wo ya asthma kese amro so stroke titriti etete wa mamenka wo se garlic ye dro papa pa eye 3P garlic mixture wunya bi ebeboa kuma se kolena kofodua gapsin enkan wo kan hia homa na freyen bra wo pene dodo 0248 928 824 0248 928 824 Grow Fine Makacho said Digital Herbal Center and I did Grow Fine do pass a dia bedwa so Grow Fine de wunya bia ebeboa mo atimi ada na ho obi wo ho ananumu enya ne de ne sotia na etie ono so oni obi ka Grow Fine me pa cha oba ubu nsane ama nkoye meya Grow Fine ebeboa ma we immune system na timi agina ne na so nti infection bia ni wa ebeba wo so ahomai na frɛ na Grow Fine so kai ni twam wo mfikyira bomodin anagina na so timi to de number ni 0244 59 6532 0244 59 6532 Midimafo eba hospital na ekasa Dr. Time da so wose brasesi no mfa bremfa nto yade eso na ontu ase mfa mawo Doctor de yade ni nyina wo no enetumi sa enkran poku ase mayira ene ye wo ebu akwa agogo nso so ai kumase he ya ubehunu yen fra yen sesi na information bi a wo hia bi a yen fa mawo 0244 774 282 0244 774 282 open here to say me pa cho hwe se o kasa mu ni siso aso green mi aso na be so green afa de yen ko ye fra o sen pa cho fra mo say ya o say ya o de na de wadru he pa cho me nya accident 1991 na me papa we mame na na yere se wafa onfa maye wa chewe na maye mame ne se wafa sikari nyina maye tinam dia ba se monka bi mame na onfa ye chefa maye na se na asi bo ne tofen mame se me papa we na na yere ewa buchiri wafse we no papa chisika no e maye se ono ye 20% menu ne ba se 40 mame ne se wafa 100% nyina maye afenso me pa ka mame na jeka no mame na jeka ka me pa se me dia mame na je etu na bogude me mame abaje se ekoton ne ache waji wi so afa ba bia mpa bia mfa nko na mse me da mo na mesra mo ka bi mame na mentimi nya duma bia
Untimi nya adwuma bi afiri se unya accident no. Say me yasa madam. Accident rehin fa na unya no. Unya no Pokuase I made Pokuase junction. Every 1991 basis average. Me say me yasa metimi anya hwe. Na maame no se de be nti na waje ne amanyina de akenten so. Me ntia se maame osum kodi na chimfimi no na me yakora no. Wa confront no. Ma comfort mfimi me see abandon me gra me friend go onfa. Wona me yakakora abra me nya ne hwe. Excuse me bam so na ku papa nti. Omo tan ani sa amana be di wa chimfimi no. Tane wo ka we. Wo ka we ya maame so fa bibia maame e bia mpa no ko. Unsu na adi na chi. Me kodi na chimfimi no. Ama buchafo nya se mo nya papa ngofo nya na me yaka. Me ko tan papa fi am 9 years. Why you want for abusua makota oba wade ase achi. Oh mama. And say abusua de wati ho. Omo nya na me yaka. Oh, na o mbedi wachi a mfimenu, odi bia se me mama, me bia pia fa me ko. Sana ya de osum se me ni awon de aduma. Papa nso acha Japan na maye. E de ma ne de na o papa de ja wo. O ja obochire. 82,590 pounds. Who do 20%? Abroche hinfa. London. Who do 20%? And so minimum about 40. It's 100%. Na mo man no yesen. Ye tupe. Minimum sister odimachi. And I'm papa ka o se carry media. According to we no se bibia o should be. Na we no hu ne he. We no mo duwa. What do we be buy? Me nya o carry no Accra. Me nya o carry no Accra. Me ko da the few ka na o carry no. Na papa o ja abusua bibi. So abusua no afa no fase mi no ko tena bochire. O si fie so ke se mi no. Na mo abusua ba ko no man so ba. Papa tena se na doctor tena se. Na de autifia dri pa wo pe bibi pa de atwitwa ho na maami watimi agi bibi e ma e kwa awade so doctor to de bia e ya na e ha adwen pa o hwa we oni bi ebi na da so ye o mo hwai we nya se bia ye de ano na e ka ne sa de a kire o doctor wie ya ye frɛ maami ne abusa ne enti a be ma wawo ma mienu wo maami wuti ye wanyi wan fa mfiri mu so wahu what de waka we ne ho wo de 20 papa de 40 ninya ba de 40 mami ya dani magaji aboduku wafa ni nyina doctor yankwa ni yankwoto ne sin yo nana ya da sipi ne de ne fia da ide ya huna mani o maso case ni nyina ano odin yankopon nhyiramo woni abedwafo nyina nyame nhyiramo pa producers BJ ne Kelvin mo nyame nhyiramo pa o dwumaso a omo ye de tamochi na ahwefo ne atiefo so nyankopon nhyiramo because omo ahwe a emadwumadie no entimi maso ye dwumadie ndi omo ade ai nyame nhyiramo na afi ye de nchia soronko e de free Pimsan Company Limited Dr. James Amwa nchia soronko ne de bro bia o hwe ya na so otie bia nso se nyame nhyiramo se ne papa to form na otwewie ye last week mu be jam no na o se o hwe na nani age mahwefo no matiefo nyina se de ombesi beta na ti no nyankopon nhyiramo pa na ye ka kire obia se edron nwaso a ye de aba abonten ye mienu Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules and afi Preke Natural Powder ye Preke se powder no sa enro mienu no enwuma eye no eya na enika na se unti ne nka ye kanfo de amawo ne di kan kra no de numbers ni mienu na frɛ numbers no na eni nkomo ye betro ba bia benya eduro no bia face wato bi so a kwan abefa so abenu eduro no na bibia ye kama amawo bia na wo de wonte ne nka kra de ye ka kro se unompem ene wuntini mu se o how bi wo hono ma eduro Semens Vital Herbal Mixture and the capsules ene beboa na numbers edidi dwuma ni number no ye 0244 718 557 0244 718 557 0241 604 702 0241 604 702 na ye kan say sa numbers mienu nyina san wo WhatsApp ti de obeya amaye ne say ebia na opedro ne pictures ope Preke Natural Powder Preke se powder no anasa ope agan no Semens Vital Herbal Mixture ne capsules no ope ne pictures said ebeya ukọ pharmacy herbal shop drugstore bia obetimi de akere na ye edro ne bia mawa
and one so be send there hi and also do patch good morning good afternoon good evening and one no and ka hwe nka ho biom ye be send there drone pictures the amount na bia na wo de no pese wo ma nkyeremu bi na ehu se drone no ni mienu nyina be boa na se mu de he na be boa me patch obeye audio di amaya abruso a ye 15 seconds enkoye ne tententen basa na ne tie na ye den di amaya because na bia course na doso tie nya daje nsanko bow de ne tententen entie yesre mu pi na ye ka yesese wachi bremu ye oya usisi ye oya eduru ebe boa na asa me ka se wo de waposo na ye oya onsa etitriti una etitriti eduru ebe boa pa no eye cement vital herbal mixture ne capsules afi ko ba bia beti agan no afi so ubeto preke natural powder preke se powder ndi aka ho bia wo de no na pressure wo ho sugar wo ho me pato bia wo so de no ulcer wo ho ana se typhoid fever ana se enteric fever ene wo ho me pato mu nyina mu beto cement vital herbal mixture ne ene ne topa ye no ato preke powder no e de aka ho na unya na wa frɛ na afi ya ma dosage efi se wati bremu ye oya usisi ye oya se do besi anom no eni obia ebia ne menses owo hawom anase ne mfiti kom owo hawo ne nom ne nyepe enti se ofre ya ni ama dosage no kama na aboa na bibia ye kama afen so da bia ye catch se wo no maduro no ye pesa wo no maduro na nka ye no ano no enu nti nsenkan bebre wa kira eno no ya na ye ne muka enti se uto a no afre na afen ya busa wo nwuma wo ye anase ontade hyemu nnuane a wotadi ni nyina bebusa ni nyina bi na afi ye de moa bia e wo ho bia e de aka ho sa pepepe eti onu maduro na bonse na ama bibia e kama de ama wo na wonso wakwa akobo de road ama ye sa pepepe na ehwehwe no enu nti wo de ane se wo beto aduro no afre yen obi so a na wakọ pharmacy na herbal shop bi onya bi na bi akro bi ben na ebi wo ho eno so yebetima kire na watimi akọ na bibia e kama de ama wo enu ti ene yesi frɛ numbers no na enu ni nkomo na nurses no doctors ni bi nso wo ha ombefa omno obekasa na bibia e kama de ama wo na me kasa ebi a wo de ne sciatica wo to ase na twetwem ejo ya pardon den untimi nya wo hwe na bia wo so wo ho na ya sensene me pato obi wo ha wo so otia fom a ase otia fom so enso me kasa na ma besiem me pato sat bia imbo no akomu a agan woto agan ni nsuo ne topa ye ni nyina no ato preke na de aka ho afi so ebi a wo de no ye bema na mema sem no niema nkoyie bema no ayemre pa entimi mpegya na ho mesra woto adrupa no to agan no na to preke na tra powder ne ka ho woto wi afre niema brocos na e wetire no mema no de ya na nkomo no anoden yebe ma sa broko dun de aka ho a be bua na ya to omudin ko ntebe no anya sem kito akra obi won ma ne de na ya o this fomfo kra koba beto so twetwema me sa na fomfo akwa ba beto no na so ye da so twetwen so eno a be ma yin sorry me pacha so te sampo a ya agan na to preke ne ka ho na fe de frɛ ni hu nkomo bibia be kama de ama o de ne de ye premature ejaculation o de ko bo ani ana o da ya me pacha o nso to aduro ni bi o to a ye be boa na afi wapem asan de ama ma opiafo afi nso obi o ha oni atenka low libido na adokro pa se de oba ne be ma benya feelings ono de onya bi enu an se oda ho sa oye oba oda ho sa timkeja se du fotie e ba sa e o happy me pa cho tadupa no na bibia anye kama ma na be boa ma ne ma yeye e de ama pa me pa cho tadupa no agan no ene preke no bibia be kama de ama pa afi so uye no to nchen a obi wo a oyoba na ni hormones ahodo no e wo form estrogen progesterone and say follicle stimulating hormones ni nyina wo form e basa na ya wo haw aifeti ni mfitikom enti wa pa onya me pa to adupa no bia o de mekan o de no testosterone aye mema hormones no ados wo mu akwa me aka cho enti awo na wo panu nya because obi a wo ye be ma hu nsuo na wo mu de e be de no awo amana yi eno na agan no ene preke no eboa na stabilize bibia testosterone no de ndo akoda ba bia o say da progesterone anasa estrogen anasa den prolactin follicle stimulating hormones ni nyina be pepepepepe e de amount na nso awo na ohwehwe no say timi aka onfiti ko no de ne de yawo wom eni dane ni nyina be to bibia be kama amount afi de ne de no so esizi a emmabiem me pa cho to eduro na oto a ebe ma o menses na san ba na nso watimi ehun say o ba no asan sipi asita de obi a enka wona se
anase ono de oni be mehyia ma ote jaw e wo ho obi wo so odwonso a ote jaw saafo ni nyina nto aduro ni miensa nyina wo to mixture no wato capsules no wato powder no de aka ho no afrɛ na wo frɛ ya enuane bi a wo so odi nso ye de aka ho se wo penupai bi ato a pepa to ko PFA pharmacy e wo Kumasi Neuro Junction he ya saa nso na wo ko Pulsar Ventures nso e wo mrom Dani Heba ni Colina ko mu nyina wo mrom ene Ashtown Misty Apidan ko mu nyina wo mrom saa nso na wo ko Freddy May nso a ono so okeo one Rock Pillar omo nso e wo ho mbeboa wo saa kwan so Habme Pharmaceutical so Kumasi Technical University gate na no enkoko Hillside Pharmacy and I say Isaac Drugstore and I say Antiakubam so Enkran Repash Ventures and Tina Teteba Hallow Seba Benign Seba Snowbird Heba omo nyina wo kan shi drug lane wo ko Ashaman so Ashaman so be hu bay class Heba so e wo main station ho na Ashaman downtown so ye Humble Mother Pharmacy na Tikobu number 1 e yo Odalo Heba na takwan so e yo was e bibidro fie Cape Coast so Pena Heba o Coronation Junction e ho nyina wo be hu omo so no omo so aboa wo sa kwan so na bibia e kama wan so ye Obroni chemist na tin tietie nyansa wo benya ye numbers no na ofre ya safo nyina ye dom numbers be ma na wa from na so wetimi apebi ato number no ye 0244 718 557 0244 718 557 0241 604 702 0241 604 702 ye kase aganya ye se etose nana ya moto aso na mo nya kokon ye adwuma se doctor medase pa abusuafo ye ba ne aba ba frɛ maami na fe ye bisa no die nti ena eja wa chechire na busua wadane ato ne benkum so na waja will edi ato akire se wo maami a wotia wade ase no fa 20% na memeye mienu akwada bia de 40% na wo maami no watimi abo aboso emu ode aboduku watimi atesa niam nyina ye beje mu nkyiremu IBJ for maami to so mayen na ye ne maami no eni nkomo abusia mi di kan yi maso kire se Gino Pepper mix yi weekend yi se wanya bi amfa anya waduane a menua ba you are missing a whole lot ene pay bebre ene wo Gino Pepper mix yi mu ento su je ne meko ehu hia sa afi na wo kwa kwatwi meko ama mfifire bone aba abete wo ntije wo de entempa learn Dutch GH wono mo fra wo say Dutch kasa yesu ade ko German no me pa cha wono mo kire ne Ghana he ya ni senti agrek nzema ye wabura so school mu hope sanso na East Legon ye wo Obojo American House kwan no a eso ahoman na fra bra wa ye krado said Dutch kasa yi wo kwa akosua bi 0274 545 771 0274 545 771 Lawson Herbal Center semen kanche o say yade ahodo adokro wo nyina fa ho koda na nyina bedan wonom na wonom na age abasobode dodo na mepa cha onupa ne nsusu wodwa so a Lawson Law Care eboa pa infections ahodo ni nyina de afri ho amanipa ho atono Lawson delay man capsules nsusu wo ho de ma be ma bi a wontumi mu adwuma mpam mepa cha Lawson Herbal Mixture nsusu wodwa so a eboa ama immunity no etimi agya na so pampi a yade bia ma metiti ni pedua no fra homa itesi e na yemfa ode ma wo 0242 133 577 0242 133 577 Kojak Farmer me pacha wa pose papa de Kojak na dia bedwa so ne senti no de bidia ye ewo ho a eboa ma osena da fita sanso na dia fluoride wom no so oboa ma osena ye gase na esi echi nam no so atinya ya akono wonom wo ma afo hwe ho etimi boa pa ma wanum ye hwam procode nso Kojak yen ne de procode ba edwa so ntimi pacha wuti bi pai wona wo hunu ne awo ya
bomodin ase obenya procode ko ne yase foforo bi wo ho enye wo say kojaki procode eno a ene edupa a mehwehwe ahoma yi frɛ wono mo 0531 06 9945 0531 06 9945 Kelvin Monsaka mame no Oma hefa ene ebe yedin Kengen Energic drinking water me pa chaw ade bi ade nsuo ye eno ne de Kengen eye wo pensu kroje e wo Ghana ha nipa no mpanya apomudin a eye Kengen for de na enti me ka wo se free na ekọ weekend mu nyina no ade bi ade nsuo ye no me pa chaw Kengen Energic drinking water e wo ho edema Breman UGC ene ye wo Tafuni Road Kwantempon ne so ye wa Obaa Yaa Junction hope ahome na frɛ na je wo de 0241 44 91 91 0241 44 91 91 Kingston Opoku Company Limited na so promotion ya no den me pa cha wo titifie wo nhye dan ni bibia ton ene me kira wo kwan no me pa cha wo pe bibi dia kan business ne ho aye ni ya ma na kwa ma wa ene let me show you the way enkojina ba bi nkwaya cut me soap bia soap no eno abi na me twa de ma we Kingston Opoku Company Limited say wono mo ade niama papa dia bedwa so a ni nyina ye bebe na wono mo twa de ka na ye kasa mu be force be ni awira bi we de na de tawa me say grade papa wono mo twa pillowcase face towel nyina so ya de ewom ye wo CMR CCR ni nyina e wo ho ena afi original shorts open shorts papa akoba bia wono e wo bia wono mo boni donkomi kotu bi ne koton emema summer shorts nyina wono mu wo bi a ebeboa pa me pa cha wono matete so na ye 2000 say the 1850 Ghana cedis pe ni a mini bi ama na won so wakotwa akohwe ne wo mu we de wuntwa mmoka otibro nyeba keka ho na so kokogye wo de Fred Kingston ahoma yi so 0559 521 927 0559 521 927 Mr. Champo Nkomo yi Mami papa na ni dade so pa so ne nse ye asifom ena mami ne nso so frɛ na wo ye komsa asem idi afuto ne de ma papa idi amwa ne de boa no nana ya me da se nana ya wo se edum pempen so bia ye mai ye na ye ni brade dodo sebe papa woni mami antra bone awo na ama na so wo ma mienu e wo Ghana ena waye ne world ena wa ma wo 20% wa ma ne mai 40 wono na ti abrochire ho ene me ka ye nyina wo na wafa wo abrochire no nkede be ebiem papa abrantie se ne wonkodi ne maame ya chi a wo ma ne nsa asifo wono a wafa 100% wo yi nyina ne wo mu abusia die nyina wafa ka ho abusia ababeta no adentra na me no me se metu ne fo ema ne hu se wagu okunu ni mu ase okunu wagu ne ni mu ase papa okunu sama ngina ba bi na otini su a okunu sama ngina ba bi obon nsa no se ya won kan hu se enye enhira emfama no because ne papa ne pe na wo ye ko betime 100% nyina ama wan fa ama no pe na wa ye wo wabusia ntosi enko ho no mu bi ande na se wo na me no me tu no fo ya na to mre bia ya na ye free ni pa me di asem asamado na ya minim se wonte da minim pa ama ye di asem asamado wo mu ko be ya ya wo wudi fo a wo ma wo mu kanchi se ya na efre wasamado a da yi mu ko na be kwa hwe kra wo ma enti no won to no bo ase sebe di da na ye wo ma wonye sa wo sa na je se papa no won no ne ma wo do ne ma anaso do papa no ka wonye ne ma no esa enti ma ame no baby o bia wo abroche no won kan hu se abroche na bibia wo enso kra nso ye to ye bo ase enti won fa wo mo chefa enfa ma wo mo anya sa asem we se na ba so pa ase de ye peja ye be di akire pa ma ne ho be papa no pa me da se eja mame branko moyimu me da se sebe mpredu asa ya ne de bia me kasem bi se ewia so obi a wo ye nibrefo obi ya no sebe ye gya kwa ya wo hu no obi a wo ye nibrefo obi ya no kwan ya si ye gya kwan ya wo hu because ade wo ye a wo ye
aka manani aka busuani tisi eja okwa ekoda uhunu obede no ohunu en yese brasama ado beyi wa no nso abusuani tumi report ho ne maso ne tumi report ho ansa no tumi akwasama ado adenti na me a metim fifire no me kire wo se wo ba ampa ba bia me no wo setena mu nti adwapade na ameye no afenu no wedi ese adenti na otumi fom ni nyina afa nti se papa nso ofom fa ya nka bia me bisa se nka wo bebeto ko ama meto ena busuan nso fom fa ya nka nso wo ba no ama meto emma bi ye ni berefo oba bi asabi wo ye ni berefo bia mento sabi o wo ye bayifo sabi bayifo nani nso ade bayifo na de keto bia nso no ade kase bia ni nani nso edie benti na afasa akonya we hu ya ma so ntinka ba ye dai enu nti na to da bia na busua bi obi firi mu a na busua pen na twantemase ne bo wo se wo no ma monko onsi edidi wo de nkanya wo de ba wo de wo di obi de ende papa yi wo so ofira busua ho no mo e de ne ho ababata ho ele hwe so ma ne sese ne fom ene papa yi wo tete wo ha de ne pani adrei ka bia sabe ko enu achi bia nka bi kura nkasa ama ne hu enko ankotom wodi wachinti ene hwe na ho hie wo ko mu nti abusua no ayi na ama no enti mesra maame no se yaso yenti na bia wodum na ayi de a ene wo ye den a obeso osonso ayeta na chi yeta ne puna chi panie bomu wo ye den amra kwan so de edi ne begina ade na ma bi ye ne berefo sa wo fuma fa na ye dai se adwapane yi kura ye se fa wo so nyanya bia wa chene bo on chene bo enti mesra no wonhwa ma papa no aye ne kunu no so wodo na wo mfa ni bere bi mfere no emo meyi sa asem wo ya no medase enso medase na Abraham partner se Joy Cam Roofing Company Limited se men kan kire wo se nyame bi wo soro enti manensanka me pa cho edan na wakukuru de asi ho no nchensen papa ne nua papa enwusu a me pa cho nya de beboa anu ntina Joy Cam Roofing Company Limited wono ewo ho edema wo size bia ye wo color bia ye wo de na wo hwehwe ye wo bi wo ho me pa cho ye wo nkran ye wo kaso ye wo kumase tachiman sunwane temale boga wa kumase ye wo sokoban ampamme ya ni police station ne de animhwe freyensesi ahoma so na ye mra na ye meboa wo 0540 125 816 0540 125 816 Lexter Ghana semen kan kire say Obaa hotoso ntina wonom ewo ho Obaa mepacha ubu nsa ubenya hotoso mapa ya sanitary pad ene padia wuhia don hwere aduonu nan ni nyina no mepacha ubu dambalisi ohwirihwiri wo ye den wo ho nkosai da ya wone tenten ya wone kese ya wone tetrete wa dantemu enka ne soso de ebia ne nka ewo ho kama pa Frelextay na wonomo emwa 0302 235 295 0302 235 295 Women of Faith yen na ye kasei enano na mama kase wa mabia wa ye wo ho mama ya mesra me wie ya na ode adanse no ba ko awomu de ama me ntentem kransa na abrampa e de aba hwe program we no eyade a ekukudam ena eyo me maame ena agi ahohoa ye bibia nyame afena bra wo moa wo bra wo hia ba oba bia wo hia ba mesra otumirika na dwumadi eba so cultural center me paacho kwashi aidan ho no eho ena wo se otimidi wani kire date no 18th October me paacho 7 days no the last day no any 18th October no enu ntino 7 days ye bedi ka bompa ya ewo Women of Faith platform ne so ya bruma kopem 18th no na ye nyina yakwa akobo nchenku ewo kwashi aidan ehwa ye den ho kwashi aidan ho ewo cultural center na yakwa akosu de agunyame so me pa cho ebebo no nso anopa tututu na wo ho no nkono na ese yade ayapon jaso me pa cho wo ba bomode ane fa akwada atade na to pregnancy test kit yi bi na fa kita na tumri kabra na nyame ebeye nyame me pa cho kasamafo no ye prophet pa cho obefrin kran na aba enti wo so kan ho na bra enwom so de ebehu bi pa minister BJ gina mu idie na minister Odua Japan so gina mu idie na onim se dwumadie no ebeye anika yen hwei adanse yi na na Abraham pemrem
miscarriage in Sompa Nkomo. Nti me join me no anche bia na Sunday who mommy na mommy kita ahwebe aya sensen e try to come basket how they go office. Nti me who mommy plan am say mommy ba shop manage ahwebe any basket mu kujam na mommy de man na me de kujam no e wo office. E do hono bisa me say car say entene kasi and I make her say mommy me pay Toyota. Nti da ye ni mu na me say empowerment name production no pillow no baby girl and that yentem and that minute and the born home pay na and September last year September na me tested positive. Is me tested positive in Yamianto. I may ask you as you a year this year Mama baby girl sending me more dying and I'm a queen away so either mommy and papa was strong. We can't say any now and Canadian. Send me mommy actually sharing if he last in abusuafo na se wani ene twa biso enti mesra wo hia dance e chenchirencha fa ho bo women of faith na Abraham anaya fa asem yi tum na yendi birthday na yema afrefo atiefo nyina mra asemi mu yo nana ya medase pi nyame onhira obiem na yento aso free nana ya ewiase on hwihuma de ekososoro mama Elizabeth was say or Canada London on waje ni ama kenten so akwotena brochire amadoma mu amunim papa bia no monka nkere maame ne se papa nde na ba ha ana oba so okura nkrata e kire se no kwasem papa no agyapade no oni ni nua ba wo mo chefa wo sebi se papa ya di wachi ama abusua enyina apono papa ya di nachi wadi wachi ama abusua nyina apono hwe nana ya hwe mame nka asembi se nipa we wadwe se be mu wani abre ne mapia ho okwa amane mu wabra nana ya wonhunu de obetwitwa age wo papa yi wode ne kɔbɔ bra yetie papa yi nkomo ne yedi ebi ni se papa ni be waro na wo wa mienu dada ano no so awo mienu dada etimu mienu mo ye nhyehyeye se obi aye japade a wo ye de ama ne ma nana ya tie ne ye wu obi aye japade a wo ye de ama ne ma ufi a one papa ni se mu na mu sie se wa na asi ye o se wo madea e won kran ono so dia wo si wa ha ono so ne madea e wo kuro yi mu eye bi ma abusua na wo na wo ye ni sika do so po a wo bre nyan ne pension pay nyina ka ho wo se media ma fa obre nyan no abotire menkwa na nkwa betimi adi aye krata ato so se papa yi fa 40 ni nua ba fa 40 na wo maami o ne wote akwasi broni krom o abra no wo ne mena wie no o so fa 20 enka sisi sembe na papa yi wasisi wo enka sisi sembe se on se papa na ono asem ni hia no on se ne awu kire mu no sa Obaa Yaa mbusa na ena obo ne tofan ya wie enso wu kire mu won se nsam wo case ni munya case trasa dabi nana ya o se dabi ya na meka se omo ba ne wo dan ma nkomo omo ne ye die enye se bia na ye tirimo so oba ha ko ya che ba on se asem da mi tirimo amedete enye ne wo ba na mi bisa no mi hu na ni ma na me kai ne nsem ana me ka kire ni enti se dia me meka akosi nyina ne se Mama Elizabeth o sei fa ajapade fa bra so wo ye ni bre pia wo benya mane wa bra esamanto wo ta mo nsoyin papa yi ye mo so nti bia ne sama dadin enne ye ya hanya asem yi mu ba bia papa ne sama wo bia wo ma na wura ho wo gu na ni mu ase na yonkofo wo ni wo si suo ebo bra wo ka kire wo mu se mi wu me man me japade o me ka se wa mo bra mpo o me ka papa ya mo bra papa yi sebi enye ni bra no wo ye hwe se wanya accident ne nsa ene ne nan sese ni tirim oba wo yi ne se nyina yi o ya wo timi yi kire ya office afenu matia dem na wiase wo ye ni pabro se ya sabi wu achi no o ma utuzu de ne yemfa nye o mu em so owu ode beko utuzu se o ma yemfa de ne nye o mu enipa bi ye ni bre Mama Elizabeth yanka se wo na wo ye sa de bi kra na de papa yi kente sa sete sa dia so fo no na yankasa na kirem
na omudia omudi ni fama omu umfanyini wa ha se yantu nka na okie senne na okie senne ma Elizabeth ubeti yanka ewo TV ni so na umfanyini twagu na we me danchan secretary papa yi ensamansie ye kan samansie nipa bi ntiase ana nana ya ensamansie nipa bi ntiase sa on se Nana Abraham pa brofo kasa no empempi ema asem bi wait mu esote ema asem mu eduro no eye ha nana ya mente brofo eti what we na say we can the chief san fa kire no ensamansie yo obi saman ana wagya ne nkrata saman yo osimi bewu mechi anya basenti me ya hyenso dia bi atoa me ya dia to ho se dia be ya mechi midin anya basa ana mechi nseye ana mateche majapade mache misika me na mabranya misika mesi me ba 40 obey 40 o ma me fa 20 o se ma fa 100 na fa 100 wie ya etuo eya ho lances nyina papa yi wo fa etuo yi se yakoton ne ka no ne akasika na bomache uje sane ma we nyina sa enam se eye o se lande meboa yantimi mfa fom nkonti udi mirika akotena kwazi broni krom na sabi se die nsuo ye ya no sanda wia meye enne awia bo amakuto nane entintiriti wo o siri kekekekeke awia bebo amankuto anane na nsuo so agyan na ntire soso edi ahim enipa wo ya dia hweye enipa bia no obeya ntirisie ewa asase so se wo ya dia bi dia tie wo nua dwene ho yie ansa no waye enei ana hu ne se wo oden ekyina bi na wo soso ya de bi bedi wo ma ebedru ba bi na busua so ne o me ba be pere ajapade a wo so be jai edi ntiro so yesa edru ho de o me beka so nti ase obi ntase we ebe ma wo no se ewiase na nana ya me manipa bi ate ase sensa man twa wo ho de a enne ya ye ka asemi enkosi ni na wo twe na maami Elizabeth o sei ya ntene nka ya wo kan de esa o den say gugu for me oh nana ya dru ba bi e manipa bi ntense bi ase asa ni asa wani abra wa ye say no ana me ka che o se wo ka che nse wo den say gugu for tie ni ye asante na kan ya genia madi edru ba bi asabe anibre ba de anibre ya de anibre ba ya de anibre e ya de papa yi ayrohu a wodi yi obie na no e ka bibi to so abeya adwuma efi so ase ni papa moja ehu sika no opa de obi anya accident free 1991 ebe sinne ade ti no se basa ma yi bi so akokoduro bi pa bi wodi ade ti no se basa na nana ya wuni papa yi na sema ya na bank manager biam so ko pension e wo commercial bank na obo ase se papa no ye be pedi din di abramo mu be ye din na mo fama yi na ye modin no papa yi sika bi ba beto mu a na wo se ye chema emai bank manager ne so afa bank manager so ti papa yi de 1 billion free so papa adentina wo ba mbusa wa mane ensem we nyina ahye ntuma mu a wantimi so nana ya abusuafo Kingdom Herbal Center na de Kingdom Garlic Capsules ane ne bitters dia bedwa so ensam na bi hihye ba bi o so won so wa kan ja bi me pa chaw se ni nsuo ne bon wo a ubetimi anya capsules ni bi na wanom ebeboa ma stroke ne hypertension nyina afiu so me pa chaw wakoma ball peri doctor say cholesterol ne wo so a ubehia Kingdom Garlic Capsules ane ne bitters yi bi Kingdom Ginseng Power Capsules so wo ho ma mema wo to wo mpa wo no mu hunu so me pa chaw wukosina anim na ne ma nkoyi a Kingdom Ginseng Power Capsules eno na eba beboa wo wa ho odensem kwofom a eno a na wo se woje tremendous capsules so wo ho eboa pa yi odepu ankekaye ne white ne ade de afiri nipa so wo ye oba wo tie me ne ama nkoyi ahemfie ho a tremendous capsules eno ne adupa wo hia fra homa isesi ene emo a 0597 298 855 0597 298 855 Mami ya ye ba be birthdays no na Abraham professor fasina anya birthday nana ya medisie no papa was he woni me kra me nwa oni se second case be samba na o kese ne o sa nti o jabi no wo ba fridge mu no na se ni e tete abeti na me tia no ene bre ni nipa fa yo eti sa bank manager no onim ne ho papa info nyini be da TV so wahu ene ba bia wo bia no na o kese na usu di be ne nam framam ni pe di boni wa be di ho edi enti na agi papa sika 100,000 ai ene sika ho kan dia 1 billion eti nam se me mente brofo no na ya me kan kra kire wo
me mente brofo enti se me wa dwe se wo di brofo betisi me a metum di ki no meka ene nipa bi yesisifo enti amanfo agapade efiri wonsem se nana ya hwe eya na meka asem nipa bi ntiase me si duabon empa wiase daw o kan wo bi se nana abrapade hwe papa yi yawo ekogina ba bi domewa wei yes papa yi ko asori anu akodome wo okotete Lester anu akodome wo edu ba bia efe nana ya edu ba bia efe se oya ma me chekuratu eti ma me no Facebook for di kan ka say eti mi besi na Facebook for a share say na mo de comment no eto wo sana na Abraham pa ahye chei ene be ya asem eti mesre ma me Elizabeth ba bia owo bia no baby owo bia wo tia ontie ni ye ne bani fo nyini beto chief no na sem no woka na sem no woka wa fuma japade wa fum sika etuo oba wudi tuo ya dai ko nwura nkokwa ye oba wudi tuo ya dai ko yi ntwe ne no aba fie otonya doa wonto atudro onto atudro wo ese ne tuo yi ya de ma se to for bazuka ubetimi ato to for bazuka ubetimi ato wasaje ka baby away ka efo yanko hoso ya te wasem utimi ntoka ibi mesia papa ni sane ya na ke dada no na ya nyabutre yanya birthday so Abraham nyabutre ma minwie so edu ba bia eya na ya du ba bia ya nipa bi sisi nipa kwa bana Abraham won se papa yi ho ya ye no wanwa sesei papa se masempa na wo fa se wagye akenten so sei na menye nkete so sei na ya semme my ladies na Abraham jam me tie me ya Abraham day my lady nyabutre me nkete asem ni e nipa nyina hu se dia asem na tie papa ya asem amikan yo we lo me si nipa bi bedi fo nyame anim se dia ya wo dia na ya wo dia pani bi ka asem bi kire medamitrim wasi sika dia ma no ahye onsem ena ya wo dia sabi papa no obre pe no onya honkoi ma me Elizabeth me na wa waje me di manu sie no mo amutie no mo manamane se waji ni kunuma esika nyina akane dia ho wa bro no so te wa bobra e dia ba we na busua nana ya medisi na o twe se ne omufo nyini be fra na mo so se amo ma hu se wiase yetu mate so be ni nyina dia mayen Obaa Yaa enko birthdays ni so yi adofonom Mr Lawrence ena edino awoda ne Mr Lawrence Oben Amufa ono na ye CEO ewo Trinity Royal Cosmetics way free pokia ya wo Sompa TV wankasa obaba wo se ene papa wudi wa woda nyame nhira wo pa dia waya ma no nyina ya dia nani so pa awotutu ya na edi na woda ene dai na King George ena ewishi awotutu ya woda pa happy birthday awotutu ya we no King George say owo one mse IBJ program no ye ne kwasi ada no ai enti no hour of hope wonu nyina ne Sompa adwuma yefo nyina yaka ye ho abom ma awotutu ya awoda pa wonyame nhia pa no nya okese ma bra so na edi na woda yo way free dia test dia ya test kodom bench ne ya test kodom wana yo test kodom abusua nyina ya ye wo bohyen ena ye ne Sompa aka ye ho abom ma bna awoda pa se ena odi na woda nyame nya ne kese no nkoso antretre na hyirim na bibia entiminya kama emfa emma no Obaa Regina way free Dr. Asunaba ya owo Dr. Magashi Herbal Center Regina Dr. Asunaba se nyame nhira wo ena odi wa woda one Sompa ye nyina ye kan ye ho abom ama a very happy birthday nyame nhira no nkoso a na onye wo kese yo we de yan kasa ye diemu Kenny Chesney ena ene no ye de to adofo nyina ni mu se awards we kwaso Elite Entertainment Awards oginamu pampe oginamu dendenden sa belaba enti ya de hie ya wonfa Sompa Nkomo ni agro ye nyina ye ta na chintimesa wo hwa ya na wote ye nka ye ufo ni sesi e code ni nie na ne won so
wabubo bi eye ee ho EE054 mesra obubo bi na eye Kenny Chesney ono nso so wontimi enya abasobode yi emfama yenyina yebekwa ahoma yi so ntentem na ene nkomo a yabubo yi efiri wo faase anano sonsoma kwatena wo fanchan pa brochire wanu atinya kwayi ukam ya sand we fra brochire ba besi Ghana wote ha na ye adien ya sande waba ene boga disappointment eba yawa watimi assign manyina ho ede akwakwafa Obaa Yaa Sabi na dwene mu no owo ha ne na wi sansem wo dwene ho sen Oba besi ono nso so age abusuam agapade nyina akwakwatina brochire no ono nso dwene ho sen ahomande a wonim no eno ane de kro 0551 931 931 ana say 0548 931 na yankonko bobonkomo ni bi na ene no ensamu asisi no ano odin. Hello, good afternoon. Afternoon, ma Mr. Wa papa bi. Yeah, me nua be ma papa bi. Ma me unia be ma Pizarro ni me do. Ma Pizarro, fire to America. Ma me ke bruni. Me da say. Ma me akubo insha no apanfuna. Ami. To do sa bi je me kianpa. Na ma me comment ça no second case na eye ni abaya. Na jeni musa di federal sana ki kana branti akofa no na one no akowui ma me se na abran pera kana turu ba bia mema ye yamfunso bi san se wo yere na nka okofa yere chia wo san ka nipa bia nipa de na so se ka akofa obi a wo chia wo yere kakra na emom se kokko ti hu se dia oba no kwa betima gina so e de agya wade e de asra mema binom da de na yamfunso ka sia ye mu bi ye na ye ndia so na no akwai ni kan edru ba bia ma menya se bia na wosia ka ho ana wosia ni pa wodi ani die ma mpanyofo titiri obi kura ho mo wa de ba wo eti se ko ba se kunya na bi je na ofisa no ano no a e bi nya sa na tie e wi ase abrabo ya kokko ye nim eti nipa ye mre ho ase e na ko wo nhira ye ma me Pizarro tinga so makra. Yeah, that's say hello, good afternoon. Afternoon. Oye man pa cho mi entie we. Me kasafa yeni Obaa Yaa se na jini mu hana kakra be ma yini na akoda Mo kwaso. Jini be ma yiwanya de ba ku se kra. Because ma dosu ana one no so ne wo fie ho no mantamu a woni se na age mu hana kakra. Because o ko ti da kra. Yiwanya de me ma ne de ne se sa no moye. Me that say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay. Mr. Wofra, entie wo ho wa chire, ye ni nkomo. Okay. Hello, good afternoon. Na pache bomoni dama hengulu. Yo, ohene me entie we. Pache. Pache meka safa yeni na na adwene. Yeni abana na adwene ofom kakra. Yo. Ye meti maka ne se. On se obi dim kwansante. Na mo hwem na yem kwansama na mo di nipa picture ko. E se am se ntam mo fa ka de man nam picture nto na yini hunu nya no. We jimi pop. Everyday. Enefi ada waje nani so. Waje nani so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Obaa Yaa man pacho mi tie wo. Pacho, no me kasafa. Girl na ji mu kana kakra. Yo, Obaa. Pacho, ne ma me nso ka ho bi. Ne ma me e was say oni se oba no na ji mu kana kakra. I was say every day umma wani nko no it's wow for you I know it. No I mean I thought she the baba ni. Me da say. Hello, good afternoon. Hello. Hello, ahine me pa cho ya mo wa han akwa aba entie we. Ye mo me ka tinka. Yo. Ma me brana. Akwa de na agen carrot. Anya. Kana mo ka cho peta kana ba misuma aja mi chiro ka kana. Yo. Yeah, that's it.
Hello, good afternoon. Hello. Obaa pa, me entie way. Pacho, good afternoon. Good afternoon, mami. The Pacho Moya de Nyame adom pa Obaa pa na nso e. Nyame adom me hoye. Pacho pese me kakra family by us adi mu kana kakra. Gugu ma ne enko. The Pacho nyamba e wo mto na adi mu kanu. But ma me no so anya de obi ana adi mu kanu de e wote ma me ne ma na ni kono mu. Se bi na mo nua bi sa. Na me ma me ni kono ho pa. By me man I say so ma ba no mo enya adeni nya so mo ni baby o mo de fa akwa keto akwa na o fa no nti ko se ma me so ehwe akwa ni nti aka me so me kan no se ma me to na ni kwa abaya no mo abusuafo ma yen fancy ebre no enya ayebe ma me na mu nyina mo ase se na fiada mo de montema de bo ye de anu fie ha nyame nhira mo pa nyame ya adoma efriju ada ko nyina me maami ohini ni adazo abeje adwa na fiada na ya se wa me nsoma som di atoa so me pa cha okoso anedi ye nchi ye da se bebre se o hwe ye branya ya bi die na ne me dofo makra o nyame ya adoma be se hia ande zaba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ene me di asemesio kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom garlic bitters no benefit me benefit why oso koto de abrewa this man abrante me shuve wonante kakra na wabre no Kingdom garlic bitters ene ne capsules ne nya hode abre bia Kingdom garlic bitters ene ne capsules asembia anye ho edeben wo hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom ginseng power capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom herbal no challenger. Hello, me grow fine. Wonu muato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu muto, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emeni pedua no nuane nuro, ma wotumi didi. Grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu nnumu bi FDA age adwade nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Ya's extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes, confidence, I got Yes. We got yes protection, I got Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes protection. Hey, middle. Nanda na wote ho a stiff sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me na mu twetwe me no.